Hello, good morning, everyone. Sigi Hindu newspaper analysis Manipuri to hausaring ko. Ahamada any ngasi packet kadavan using say ke headline the ceasefire agreement Israel ga Hamas ka gi marakta lan tonar se hain ceasefire agreement to gi matang da headline naman lokot sa ge do headline atopa man na India gi using export import ki matang da mana data kra December thagi thadore adugi matang da so hafen ina sa ge editorial amadana kuigi editorial amadana red hole mining asamda anda ngana mi mari sigibido mi mapan manga mi mari sigibido adugi matangda amaga aduga Tirupati da lai khurumba gi ticket lawna ba honabada stampe tawnadana sigiba mi myam sigiba adugi matangda ko editorial atopa amadana China na hantak marak tawraiba haidi kanoga border area da dam achobaga sagalaktunaga tawriba adagi moigi lamni aksai sindaga moinaga county declare ga tawdanaga tawgiba mayamsingdo adugi matangda kitang editorial ama yarame adudamuga lainasage text and context blood money ko blood money hantakta Yemen da ko Indian bima mado thadok tagibi matangdo haidi mado sibigi jaga pinaba ina Yemen gi kanona Houthis rebellion kanguna mado haidi sibigi jaga pinaba rayam tagidana the Indian government na mado haidi tekta kaidana amu India da puraknabagi kari tawragadi yai haiba matangda koigi blood money se yawge blood money habdi usigi diya haise ko blood money hadi pesa mi ga pesa ga unabai matangani ko adugi matangda text and context masam yarami and 2024 gi disaster management gi news analysis amaga tawjage ko disaster management India gi da kamai tawgi khotki gi adugi matangda UPSC gi kari marini no question lakpe ai khotpi ai ya badai headline lokot sage Gaza da ceasefire agreement usik tawnadore ko USA ga Hamas kana haigre haini ko Gaza ceasefire agreement ready say US and Hamas today is the USA gi Joe Biden gi kana delegate yare and Donald Trump gi delegate yare aduga Qatar da unarin ko Qatar na mediator oirin ko adugi matangda apin yengsiko agreement je idi after kugi lan je 6 week din mai kana lepa matung da to kano agreement je lakpani da hostage se idi 33 muk se thadorakre haidi Hamas na fazalaga thamba hostage 33 muk ti thadorakre ko aduduga 1000 ko already haidi 1000 level manunda 33 hostage thadorakre aduga Palestinian prisoner mayam amsu Israel ko thadorakre ko Palestinian macha mayam ama Israel adagi humanitarian aid habadi mapangi UN supply to humanitarian aid ka se thajan dum yare hojikte ko adagi displaced people halaknaba kholaknaba adugi matangda su khana nena ba hore aduga tum koina su haidi masigi lanju putok tonaba matangda negotiation tawba hore ko karaida tawna haragadi Doha Qatar da ko mediation je Doha Qatar na tawbani aduga Israel ki cabinet ki moigi approval amadi hujik laktribo ko ataidi adi kano Gaza gi natraga Israel Hamas gi maraksida Hamas ka USA na di arabani but kano gidi di Israel gi cabinet na di hujik pawgi na moise hierarchy ko yaya de duga music problem se kari le hori ki hara kanda hostage se pulapuna hostage se karam kanda release toroktin habidi Gaza na fazali hostage sing se pulapuna karam kanda release toroktin haba khandri ko aduga Israel gi forcing se full Gaza de gi hanto ki ba habe se si hanto kadra hanto oidra sisu khandri ko aduga Gaza se music adi maze magi governance adi ma gi maze kanana govern tawra leigani khotkini habi matang su khandri
ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯦꯟꯅꯔꯨꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ October 7, 2023 dagi haurakibani Israeli macha di listing ama chani men hard crab ni ko aduduga kano Palestinian macha na 46,000 hena sigrabani ko sigi land jina ko aduga 90% of the Gaza's population se land jenari ne ko sigi land jina mano aduduni ko land se headline headline India's good export dip 1% in December. Trade deficit narrows to 3-month low. Trade deficit so handare India ki export import ki matang da afet macha data masam tang ai uchare ke ko di India ki export se year on year basis te yeng matam da 38 billion dollars ko say 1% handare ini ko year to year yeng na sahi yeng na matam da import na hengkala ini import hengkala meaning 4.9% year on year to almost $60 billion. Import ka export ka se asigi minus sebu ikoi na trade deficit ko trade deficit abadi import minus export to ko adudo idi yamna idi CEO import na yam export na yam name ani na kudi trade deficit se dum wa idi trade deficit se adum wanga leidune ba ko adudana sida hairse trade deficit se $21.9 billion lei ko na ko November dagi si leramani trade deficit se December dagi khara handare haini ko ado akoigi ki oiba akoigi export toriba import toriba pot se kai no haragadi sana sini ba 4.7 billion hina sana se mapalam dagi pusalai aduga hengkala ini sum 55.4% hengkala ini petroleum so yam pusalai ko haibadi petroleum so 2.2% hengkala ga $15.3 billion muk hengkala ko maru aina akoi khangju se example inta go ga petroleum masane export ka top seli ko do adu si this da akoi government ki role se responsibility hai tar government responsibility se yam chawe the government sector is kind of could it chocolate pay collen highly this of the government export ki concern export import ki trade deficit ki concern someone downplay or government ko other exporters in hires na kind of exporters in I think government ki support support demand and support in the next budget. The budget laktore the no budget session. Should I say moida sigi trade deficit later number support kara pinning adegi export export ki strategy me so focus to honing ko adegi schemes id scheme kara lai kudamoina koi schemes maming palabu ko interest equalization scheme ko sigumase fasana salahan ko adagi atopada exporters in pamba atopa higher the GST ki matang su problem ya leidana ko GST ki matang su resolve to ko problem ya aduni ko mana ani se government exporters in the government ki pams ko aduni sida se aduna akoi export import se akoi trade deficit se handana and government one of them sangi ko second section of the news analysis is the editorial editorial the amana growing tragedy hai ko amana safety page and payty hai ko growing tragedy is the rana talk about it December January 6 to red hole mining gi talk about ko asam gi da adu flooding tak salaga red hole mining hai se koi mi changba tang chanba ko
ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯈꯨꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯜ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯔꯦꯠ ꯍꯣꯜ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯐ꯭ꯂꯗꯤꯡ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯃꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ 9 ꯆꯪꯉꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ 4 ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥ ꯍꯁꯥꯎꯗ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ NGT ꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤ 2014ꯗ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯂꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯑꯁꯥꯝ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯔꯦꯠ ꯍꯣꯜ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯠ ꯍꯣꯜ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯒ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯠ ꯍꯣꯜ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯗꯣ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯑꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯄꯦꯇꯤꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯄꯦꯇꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠꯁꯦ ꯇꯤꯔꯨꯃꯂꯥ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯔꯨꯄꯇꯤꯗ ꯇꯤꯔꯨꯃꯂꯥ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗꯨꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏ 6 ꯁꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ 90 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏ 90 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ 3000 ꯗꯦꯠ ꯍꯦꯟꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣ ꯅꯦꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠ 3000 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ 1996ꯇꯒꯤꯅ 2022 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯒꯤ 2024ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥꯔꯠ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ editorial ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ Chinese aggressionꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ The red flags are China's expansion strategy rolls on as China's expansionist strategies rolls on ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤቭ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯅꯤꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ editorialꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ editorialꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯥꯝ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯣꯏꯗ ꯗꯥꯝ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯝꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯗꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯣꯡ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔꯗ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯦꯗꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯌꯥꯔꯂꯤꯡ ꯁꯥꯡꯄꯣ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯗꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 60 ꯒꯤꯒꯥꯋꯥꯠꯀꯤ ꯃꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯛꯁꯥꯏ ꯆꯤꯟꯗꯀꯣ ꯑꯛꯁꯥꯏ ꯆꯤꯟꯗ
countries हाइदि मोगी मैप तनी को मोगी मैप त मसी से मोगी लमने डिक्लेयर तौथोको को दो countries ani मोई ममिंग द हेयान दुगा एन हेकांग अन को countries ani मोइना डिक्लेयर तौसले अदु कराइदा तौइनो आउटसाइड चेन को countries हाइदि जस्ट मोगी पिलर गुमनी को अदुदो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लद्दाख को इंडिया ना कंडेम तौवे अदुगा इंडिया ना हाइसे कोगी मोइना हाइदि मसिगुंबा इलीगल ओइना कनोदा मीगी बॉर्डर मनुंग चंगागा पोचै हाइदि मैप ता मोगी सिगी कनोसे लाउथोकपगुंबा को मीगी लम लौसनबगुंबा dam project kuma sabagumबगी matang su moise India se kitang concern de le haibedi kitang nungnangi ko aduna moin hydropower project se khara thuna thabak se lotion na Arunachal Pradesh ta hydropower project le ko Arunachal Pradesh hydropower project le hari koi mamang su nainagre madugi power project amakak haitare ko siang khara chawa power project haitare लाउथोकिबनि डिसेम्बर द सिजे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट को सिसिना 10 गीगावाट किनि को 10 गीगावाट की सिसु आइदि सियांग सेंग साइगी ब्रह्मपुत्र की चाइना दगी चंगपा ट्रिब्यूटरी स्टोरी दोइनि को सिदेदा सा दोइनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से को अरुणाचल प्रदेश की सिगी प्रोजेक्ट से खरा थुना लोशनबगी दमकता सु मोइ खना नैनारि को इंडिया की रेस्पॉन्स मोइना को एंड केदोगा हार कांदा चाइना ना तौरि से कई नार कांदा अतोपा कंट्री नेपाल भूटान दसु दुम तौवे सिगी थबक से हेदी मोइना लम लॉक्शन मनी खंदे मनी तौमनी खंदे दमाय तौस अदगी कोगी वाटर सिक्योरिटी की मतंग हाबेदी दाम द मोइना सागत कमिनी सिंग द थिंगलागा मोइना सिंग फना सेना लेरागा कोइना सिंग द याम फंगदबई मतंग सु लाखनी दनको अदुगी मतंग सुनी मा हिनी साइदे इंडिया नेपाल बांग्लादेश भूटान पाकिस्तान सिंग से लोइना मुशोक्तेनी अदगी डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट हारगदी दाम हम सागरमी सिंग मो फला लेगरानी मखादा सोना कंदा ना चा करे क्रामो यदि चंद्र अमत लारोय प्लस कदोगा हार कंदा डाउनस्ट्रीम ददी कोई फ्लडिंग थोपगी चांस याम वांगी कइनदी दाम दो अमुमुक्त पुलप पुलप इसिंग दो थादोरक तारगदी फ्लड थोपसु याइदनको अदुगी कीबिसु कीजबसु लेयब अदुना चाइना की स्ट्रेटजी से हापेट येंगसको cartographic aggression हाबनी मैप त मोइना हेक्ट ए मसी कोइ लमनी मसी कोइ लमनी ने ताइजन बस on disputed territories adigi territorial dispute ta कोई नेपाल भूटान दा सु मोइगे आदि मोइना अरुणाचल प्रदेश मोइना क्लेम तोइनी चाइना अरुणाचल प्रदेश मोइगी ने adigi लद्दाख से मोइगी ने अदुना सिसि चमना नेपाल गा भूटान गा सु भूटान के बाउंड्री दस खरे तवे adigi legally international court of justice की ruling नदी मैप त दुमाना क्लेम तोबदो legally यादे को aduna recognize tobide aduna moina lautolo ko recognize tobide so koigi sida lakning go poche kaina har kana sigi editorial na haina mise koigi south east asian go sigi south east asian sida south east asian countries like koigi Indonesia like Indonesia Southeast Asian countries Indonesia Philippines Vietnam ko adagi Thailand Laos Cambodia Myanmar ko adagi Malaysia sigi moi country ma'am sigi moi pulap sa haibedi sida South China Sea gi matang da su moi adi fight pasana tawna matana moi pulap combine tawraga China ga fight tawni adi moina strategy fight tawna matana China ga pulap punna moi pulap se punjalaga organization of shame fight tawni but adi multilateral oy habu ko moigi kano se kano adi China gi aggression se fight tawna no tabse but akoigi south level South Asian countries like India Nepal Bhutan Bangladesh ko Maldives adagi Pakistan moi sing bilateral oini
bilateral fight ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ bilateral ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ bilateral approach ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯒ multilateral approach ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ join ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯚꯨꯇꯥꯟ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯖꯝꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀooperation ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ Does blood money have a legal standing habako? Blood money inside diya habako. Adudo magi legally on yani ran hanguniko. Ado blood money has sing aina recent incident ama aina pansagibido. Case ta Nimisa Priya ko. Nimisa Priya se mana India dagi Yemen da chalaga Yemen da magi colleagues ama halubagi matangda Yemen Houthis kanguna Houthis sana kawani ko mogi lady from ado sana da sige Houthis na control over area da mado sibugi chara pigi bani ko adugi matangda lakni sige dia ise ko definition se kaino harak anda compensation pibni mise crime go mama ko natraga adi Islamic Sharia law gi mutungina crime go mama natraga kano go mama tawre adoi taragadi victim jingduda adi mi ama sigre natra adugi victim jingduda compensation oina pesa pibni moigi value nate life ki value di nate ko price of human beings din nate moise but moigi awaba financial loss man do kannabagi damakta ne ko adi madudo khara safanabagi damakta piba pesa ne ko aduga masise kaidawge harakanda unintentional oina hatokiba natraga homicide tawgiba adugumba mayamda adugumda sizinayibsise ko adi adugumba and diya se khakna punishment pura ko kane habadi natte ko diya se piraga su punishment dum phangba yai ko diya piraga khara handarakpi yai habagi mong duni ko contemporary application da haragadi akogi hujik diya se kai kai sizinarigi harakanda masise gender da religion da nationality da gitu matungina tunga lay Saudi Arabia habadi am sizinai like traffic fatalities traffic ta siba adaga tabak tawringaida siba kanggu jingse diya se am pinai ko Iran da su adi magi kanose implement tawbase yam far kano hoina tawdraga su khradi tawi ko Pakistan da diya se dum lay diya amasung QSAS ko adagi Yemen da lay Yemen da dum hujiki aina haige India gi dasu Yemen gi oidani ko aduga India gi oinadi diya se laybra haragadi layte ko adi formally layte ba koigida aduga hapet manabadi lay like plea bargaining haise ko plea bargaining haise kaino harakanda koigi court ta mara leirena lawthokaba nupa amana koigi adi just natraga kanoda aigi adi chahi tara phadok tare kalisi chahi tara du kitang handabiyo chahi manga da handabiyo kolabiyo ka haibise sise plea bargaining ka oibuko aduga paisa khara pige aduga prosecutor aduga judge da paisa khara pige sise paisa kanoda tang handabiyo kolpiyo ka haibise sise plea bargaining but adi asigumba plea bargaining se tawge haragade koi 7 years haidi 7 years tagi hendaba prison term ama darkar laiba ko haidi 7 years tagi hendaba plea bargaining se tawba yaiba ko natra haraga crime aina tawriba crime do nupi angang da heroin da heinous crime haiba ko mi hatpa ko adugumba tawbada adagi adugumba mari lainaba crime singda natradi adum plea bargaining se yaiba adu natragadi yadeba ko plea bargaining siga adi adum similar oy ko mase ko aduduga adi hujik India ga Kuwait kasu Saudi Arabia kasu UAE kasu plea bargaining se tawba ugre ko masigi last topic oina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 2024ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯖꯁ ꯍꯤꯠ ꯋꯦꯕꯁꯦ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔꯅꯦꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯚꯤꯌꯔ ꯍꯤꯠ ꯋꯦꯕꯁ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ almost greater than 360 deaths ko information ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯠ ꯋꯦꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ 2024ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯠ ꯋꯦꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯠ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯡꯈꯤꯕ ꯏꯌꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ 2024ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦ 24ꯗ ꯔꯥꯖꯀꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ 70-80 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯁꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯂꯤꯖꯟ ꯗꯥꯔꯖꯤꯂꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯂꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤ 13 60 ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤꯀꯣ alcohol poisoning Tamil Nadu alcohol poisoning tꯧꯕꯒꯤ 65 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ Hathras stampede ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯁꯨ stampede ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ Hathras ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 121 deaths 150 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄꯀꯣ Wayanadꯀꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯇ 420 people ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ firecracker explosion in Harda firecrackerꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯝꯕꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤ 11 workers and 100 others ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯀꯣ 11 workers ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯀꯣꯠꯀꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯣ kaya sibunodi khangdre ko sida palamdre around 70 to 80 people were present at the time haibko laying mafamda ko sidagi akoina khangma ngame madudi kaino hara kanda disaster haibse yam adi disaster khoi disaster management ase yam darkar le khoi doga UPSC gi oina su mamang saida hangiba disaster sida khoi heat waves ko adagi fire incident ko hangba yarise heat wave fire incident ko adagi alcohol poisoning se dum hangba yai stampede ki matang da dum hangba yai landslide ki matang da dum hangba yai ko train collision ki matang da hangba yai ko aduna koi si disaster si matang da koi dum prepare to hoba changi ko kitang ai disaster khara dum nei nazara ke yam kano to disaster budina te dum khara kano to raga nei nazara ke disaster khara oina pallabada koi heat waves ko heat waves heat waves koina plain area ga kano ga hilly area ga kenai ko plain area da di koina 40 degrees celsius dagi helaba aduga adu taragadi heat waves se kawrani plus magi normal temperature dagi 4.5 degrees celsius natraga 6.4 degrees celsius hel taragadi dum koigi kano adi heat waves se kawrani ko severe area haragana plus 6.5 degrees celsius or more ko sidagi hen 6.5 degrees celsius or more dagi hen ba adu tara helagadi dum koina kano ko yare id plus greater than or equal to 6.5 degrees celsius ko sidagi hen taragadi plain area dani ko aduga plain hilly area dana akoigi hilly area dana 30 degrees celsius dagi helba or and normal temperature dagi plus ko zigara 4.5 degrees celsius to ko 6.4 degrees celsius helaba adu taragadi dum yare ko the severe garagadi 6.5 dagi heldoini ko koi kano ida koigi heat waves na kari don yara kanda koida heat stress lagadi koida heat stress lagadi koida thabak tabada job ta adigi thabak tabu khopa matamda yamna akaiba pi ko jobless oheli ko adagi jobless isu heat stress na mara mara jobless oise around 34 million in oi ko adi oini na 31 million in 2030 didi 34 million in jobless ohengani ka na so hairi ko adagi effect of this kaina kanda 1.6
sorry 160 data se khara piramge tawni 200 million se na swan ne ko millions affected in 2030 dadi hit stress na maram orakanda bi million si suyama mayam si swan deni ko ayoga productivity is decrease tawni productivity decreases tabak shubu ki productivity hai tar ko productivity decreases productivity is handani working hours so handarakani reduce working hour aduduna kona khangwa mise kaidorage harakanda government na masise aidi sigumba hit web se lakpasida sumaina akoida yam manjaba kotpa mayam ama tawrabnina akoina government ki initiative kari kari lege habadi yesiko government initiative da prevention and management of hit waves lego si kanana kano tawbano initiate tawbano haragadi national disaster management authority na tawbaniko and kanas yagana minister of home affairs yawiko sisina job kari ka mangbudu ki phanabagi damaktaniko adagi atopada hit action plan na lay hit action plan se sisu government na puthokpa oidoini sida kari yawge harkanda early warning system dagi hit proof shelter dagi awareness urban planning ko sa urban planning si darkar yam lay ko haidi koigi hit web se tohonbase koigi hit web se tohonba hit web se kanagi urban area dani hena yam kalna tawe ko karigina haragadi urban hit island effect ana ama lay ko urban hit island effect ko urban area dani hena sani ko karigina haragadi urban area dani koigi di ngasai nukshit yam kaina chattaba in tall buildings yam leiba insulator yam leiba maramna koigi ngasai hit sing je chatpa ngamdana manungda omjalla leiba ko city area omjalla leiba dagi amoyena sabu tawini aduduni ko sisina hit waves ki legre okay atopa fire ki disaster aming se ko fire ki disaster da koigi 2022 da koigi NCRB na piba report amagi matungina koigi NCRB ki report ki matungina koi kari ga 241 fire incident thokibu ko adudaida mi je kya myam sige harkanda 257 people haina sige ko aduna government na sigidamakta akoigi government ki initiative mayam ama locally ko government initiative ko initiatives khara yengabada akoigi fire safety protocol legally ko fire safety protocol aina ama pi ko sigi protocol si protocol se kaida pibna harkanda national building code ki matungina pibani ko national building code 2016 ko aduna government initiative sigi makhada akoigi anauba akoigi kano fire safety rules mayam am lay ado sigi base kange haragadi akoigi problem se koina
वे फॉरवर्ड हाइतारेको प्रॉब्लम से कइनो हारकान वे फॉरवर्ड ता हाइदि फायर सेफ्टी सिगे मरमदा कनगे हारगदि कोइगी गवर्नमेंट ता तौनबसे फायर स्टेशन मोर फायर स्टेशन हाइतारेको more fire station more fire station हाइबदि कोइगी कनोगी हुसकी 2019 दा MHA ना हाइदि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना रिपोर्ट पिरकपगी मतुंग इनदि फायर स्टेशन से कोइदा 377 फायर स्टेशन खक्तंग लैयेबको अदो रिक्वायर हाइतारेको कोइगी कनो 2000 से 2012 दा कोइगी नेशनल report अमखक लैको national report on fire hazard and risks risks की मतुंग सिगी report की मतुंग इनदि कदोगे हारकांदा more than double ने दरकार है सिगी 3337 से more than double double दरकार है more than double fire station दरकार है ना recommendation पिग्राम को अदगी अतोपदा हाइबेदी more staff सु दरकार है more staff सु दरकार है हुजिक लेरिबा 2019 की MHA की रिपोर्ट की मतुंग इना कइदोगे हारकांदा staff सिदे लेरिसे 55,000 को फायर सर्विसमैन लेबको अदो फायर सर्विसमैन सिदे लेरिसे सिदे हुजिकी सिगी रिपोर्ट की मतुंग इना 2022 की रिपोर्ट की मनुंग दे कोइगी रिक्वायरमेंट से requirement से कइनो हारकांदा 5,60,000 नेबको मेन दरकार ले तारदी याम थी खेनरदा 55,000 तंखाई दगी हेनबो खेनरेदको अदुना फायर सेफ्टी की सिगी मतंग सिदा कोइगी खरा मियेंग चंगनिगेको गवर्नमेंट सिदा अदगी कोइ मतंगदा ट्रेन की एक्सीडेंट की मियेंगसिको ट्रेन दा एक्सीडेंट थोपा खपदो कमाइन तौबा खोटपा अदुगु मतंगदा मी सेफ्टी ऑन द ट्रेन disaster on the train कोइगी डेटा खरा पीरा मतलब डेटा दा करी करी हाइगे हारकांदा कोइगी ट्रेन ना थोनबसे 200 इंसिडेंट हैना थोखरेबको 200 incident in 5 years ko adudaida 351 deaths ko adagi 970 injuries aduga IT haidi average IT per year ni mo haidi IT mean dum sibagi chang di sahi kani IT dum sibagi chang or haidi siba yai ko government na kari initiative pakala kada hadak pakat kibani ko government sigi initiatives government initiatives ta kari hana paike kya kanda koigi kabats na ko ningsing view ko si kabats train gi koigi automatic train ko si train si Indian Railways ko putokani Indian Railways ko Indian Railways ko putokani sida मासे implementation तौबना 10 years को इन चंगनी 10 years of time चंगनी implementation तौबना अदुना काबसे खितंग तो म्यूजिक लेक तौरी को हाइदि लेक तौरी मीनिंग दी फसना डेवलप तौदरी को 10 years मु इन चंगनी अदुना कोई वे फॉरवर्ड हाइबदि उसकी कनोगुमसे फसना डेवलप तौरके हाइदि ट्रेन गुम एक्सीडेंट से खरा थोल और हारगदि स्टाफ welfare people ko adi staff ki welfare gi dam khanba adi train accident ayambase koigi kano staff sing je fasana tumdaba overwork tawdagi natra kano tawdagi oyeba ko aduna madugumdo thondana masi honaba ko adagi revenue handare eba siksiko revenue sigi matang su focus tawa adi paisa yam tholak train je husikse train to tamda koina
ट्रेनꯗꯒꯤ ꯇꯣꯡꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯀꯣ dependence increase aduna maram orakanda ngasai sigi train gi problem se adum leini ko ase seni ko ado akoi gi atopa amaga mo iron ge landslide wayana ta thuki bu sisu disaster mani ko landslide landslide see the landslide se kai na kan sudden way or gradual way gradual movement of rock, soil, debris along slope. Gravity maram ko. Gravity ki push to na maram orakanda gradually tarakpadani ko. Vulnerable areas mein like vulnerable areas in India. India the vulnerable area mein maming kara palav Himalayas regions se dum vulnerable oi ko. Adagi Andaman and Nicobar adagi Western Ghat ko Western Ghat adagi Nilgiris ko atusu dum kano haidi hantakta wayana da thokibido adudo north eastern states so totoba ma'am so lady sigi ma'am is vulnerables or vulnerabilities aduna wang ko and ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯌꯥꯅꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯋꯥꯌꯥꯅꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯋꯥꯌꯥꯅꯦꯠꯀꯤ ꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯌꯥꯅꯦꯠꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯌꯥꯅꯦꯠꯀꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯁ ꯋꯥꯌꯥꯅꯦꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯥꯃꯤꯡ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 이싱지 ꯌꯥꯝ absorb ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯝꯗꯧꯅ ꯊꯟꯖꯤꯜꯂ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯣ ꯄꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯀꯤꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ due to heavy ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯗꯦ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ adagi land use adi land phasana adi pangkok land use planning phasana tawba adagi engineering technology yam sizinaba ko engineering ko abadi kogi slope stabilization sizinaba slope se adi landslide kamba thoktanaba adagi terracing abadi slope kakpaduni ko terracing adagi drainage system drainage system management tawba ko adagi kogi ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ mitigation ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ disasterꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯖꯔꯝꯒꯦ ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ acts and regulation ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ acts and regulation ꯀꯔꯤ disasterꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ acts and regulation ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯤꯁꯦ disaster ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ management act 2005 sise tasembagidi si disaster management act se tasembagidi akoigi 2005 da 2004 da tsunami achoba ama thokidana akoigi India gi aduda 2004 gi tsunami dagi para tamaga da sigi act lakibane sigi act sigi makhasida pochai mayam ama leiriko sigi act ki makhasida yengsi kari leige harakanda is this the NDMA National Disaster Management Authority like sise Prime Minister na
head tꯧdoiniko. Head tꯧdoini Prime Minister head tꯧdoini, and SDMA habidi State Disaster Management sisna CM na head tꯧdoiniko. Atopa adi district disaster management authority kasu lay. Adagi sina tabada atopa adi atopa sakra su lay habidi sida one sida two da kogi national policy on disaster management. Sisu kanoga sikit EXC kasu do mari lay nadani ko 2009 and atopa da kogi atopa ay tari ko force kumba link kanabagi damakta kogi ek lay habidi national disaster response force ko sigi ek sisu response force ek ko sigi ek sisu 2005 da link kibani aduduga kogi sisina kogi national disaster response force kaina link kogi niko sigi NDRF ki team adi national ek thokpa matamda response thuna taunabagi damakta layba army kari kara mayam duniko adu singduni and topada force ubada national disaster national institute of disaster management Act 2005 sisuko sisisu ngasagi institute link nabani ko already National Institute of Disaster Management NIDM sise kogi disaster ki maramda tamnabagi institute niko siguma link number ko number mayam tawgi and 2024 da kogi amendment id disaster amendment bill puthoki buko disaster management hatare ko disaster management amendment bill puthoki adudaida kari anauba hapakke habado abe haijarage ko anaubadi kogi magi id strengthening taunabagi fund gi matangda ko strengthening taunaba khara yawgibani urban disaster management ni matangda su khara yawgibani urban disaster management ena amaso hapsala ani ko adugum yawgibani ado problem se kaino harakanda concern se kaino harakanda disaster management ki concern se kaino harakanda funds gi matangdani funds fund allocate tawre se karam dano kari da kamaina kari da hena use tawgani army da hena thadagadra natraga infrastructure da hena thadagadra adu do mention fasana tawramdi ko adu duga delay response to su delay yam tawo adagi regional ga sumana da regional disparity lego ko and kogi definition da so haidi ngasai ge na isagi disaster management sida ngasai kano se yawde adi heat wave ka se yawde heat wave se mi myam di halin ni maman se adugumba heat wave ka se hap tabagumba ko dagi supply gumba di technology da natraga kano da su insufficient oiba ko supply tore pochai kai ka da su insufficient supply oiba ko adugumba da su sagi disaster management gi bills gi adi concern khara adum thole aduguna koi disaster kan ge koi disaster management fasana tawge harage sigumba ek sisu fasana salah hanba changi ko sida lore si newspaper analysis but hayam thank you.